kahura gicibao kiu gia lumba ni rumba kana ni lumba ni lingala iyo yari ligara na hera iniciaregire kurundi Ejo necio torenda itho tutigo kugotha ta Saimo man Saimo ne kuringaringaga ariga ne gutindika tuhakikishe raini icio ni iratwarana ni rware ruriku Amengizibile. Very good. Amengizibile ebaya. Haya, mukaribishe tatu mucemanio gakorwo kwa ICT. Reka bagone turamutangathira tuikie kindu. Kigomano kiu kia Connected Africa Summit gakorwo mona Diani. Haya nikuo gathie kuwe tuthirari tutu tukuhi. Tuthirari tutu kuria ajikwa gupakire tu ndaga gigutinja magoti ta kubai. Abudo gekire Fathers Union ni ukuhia maguru. Kana jere kuriro thurare cia jini. Kana wecera thurare cia jini ne njega. Yes, tondu ne kigomano nice. Kinyamo kinene. Na riu mbeca icio tutingireka ati thweri cia kuria cirie mbeca mbere yaku. Tondu muthori tiga kwigonya ri na kwiinia ri. Mine. Haya, welcome him Diani. Mukawa ni uramenya ni uriku mugakorwo maestro. Digo kamenyeka hindi ya kuhiriria. Haya ugane Diani. No kimukaribisha ta a corporate MC. Nona Goni a corporate MC. Jeff Njoroge is a corporate MC. MC Kajime is a corporate MC. Koge is a corporate MC. Manyare is a corporate MC. Inyu murenda kuhagira tondu ri icibao itiri irarodi wega cia rigara no turarugama nawe ore turarugamire ginya na DJ Sony corporate MC. Yes, ladies and gentlemen, corporate, welcome to Connect Africa Summit in Diani. Yes. Let's go daktari agekinya. Let's go Ladies and gentlemen, you're a corporate MC. Welcome to Connect Africa 2025 right here in Diani. Right. And let us give it up for corporate achia Goni ati master Jeff Njoroge Jeff Kuri achia hapa kuna usemeni aladhimo hapana twende na Nakuru tufungue duka ya dama mimi na Vasco Lydia same WhatsApp group. Haya, bring it on